Kajai benriu penar kadai kawai ni kajai benriu harilum khasi penar kabaldon nadu hendai kulong kuma hapo karisin syari khan ar doloi henrei namar kidon kisnong khapot kiblahap sakajela Assam kala pelong ya kajaintia National Council hapo kajingelam uba sambor mi lingdo presiden ban mi sakmat bandawa bagite kisnong kide ban hap biang sapo uput usam kajela kat kum utoi no alam katai kaseng habakan hakmat kilat patai kubor haka art play trik mailar aja apulai haslong press club ulong bagi atli ki regional committee ka Meghalaya bat Assam kide ban budin renti yo put usam da ka bapenan kam katkum ke historical background namar kipnar nadu kulong kuma kiladon la ka jong kariti rustor haka sensar snong ne ilaka haba pensai kan ne ulong bahak ki jingya ka japut kiladon kisnong kum ka ilaka labang nong plut ha blok 1 bat kiwe kisnong hapo ilaka nartiang kilalek sya Assam. Kari jentia kum kari khana doloi ke ilaka nong plut bat ilaka nartiang kidai bahap hapo kari khanar ilaka ulakam. Kidai ki ilaka la khain kum ki kongsan jong ki khanar ilaka. Henry aba pejpat menta kini ki ilaka ki lanang syak kejap namar gisnong ki bahap hapo jong ki kila syak penhap no sya Assam. Kumta kat kum kate ki jing sisya ba kidai gisnong penar ki bala penhap sya Assam. Henry badang tip ya katenrai hakariti dustor ne kasensar khadar. Ke JNC ke dawa bagi ar regional committee wapen bejput na ki ar jela ki banti benya ya ka historical background ne ka tenrai ki khana pateng nadu hendain thai bakum ka sengru ka dawa bagi ni ki regional committee kin perhap biang ya kisnong na ki te ki ar ilaka sapo uput usam ke jela Meghalaya te ke jingwan ka jongi hamne kalong wamta ni iba ka nagalian ke atli ki sarkar jela kata kedai pedang ke sarkar Assam pada sarkar Meghalaya kidang ya syak ya kejingi keren pada ya tempet ya upurusam te hakum kan ni kapol nagalian ke jongi ke jantia National Council ngisngau bangidon kam pensngau syakini ki atli ki regional committee ya ka nongren pun ya ka stand jo kesen haka bay day ba ka jing tempet ya upurusam hapden gene ki atli ki jela te kapa ki atli ki jela ki dang ya ka jini keren ban pembet ya upurusam hakikat tu kan ki benta jo ka jela Meghalaya bat Assam khamtam naga benta kitu ki jaga ki bahap apo ka ri jaintia nagalian ke jongi ke Jaintia National Council ngikwa bagi regional committee jong ki atli ki jela kidai bat pedru ya ka historical background jong ki benar haba ki ya tembe ya urusan nama pa nanu ke po hendai thai ni ki benar mila don la ka jong kariti ka dustu karpong sensar sunong sensar dekat nanu ke po badang sensar paran ya gani ke jongi ki penar ki la ikun ya la ke jong ka tma banyo ya ke jing lai lut na ke jing sensar ki paran badai nung ba ki ki tma ba ki penar ki ikun persya ya ki paran ngila du no ya we na unong ilam jong ki penar ki to ki por utau de wok yang lamba ba ngila du ya ke jingim ke jong ha utelai pasi jong ki paran ha ka la ki utelit Desember katraspa nribuat balhadu muntaru ngidang le uram ya galungku singia jong wok yang namba kumutau klawat keri jantia balhabang ipai syakini kitma bagi pernah kila ikun persya ya kitaran kabalas dang nadu kisnam khatra lai pusan baka kamhe hakisnam khatra nribuwai baka kutno hau khatra nribuat kini kitma kipenisha bangi kipra ngidon laka jong ka history bat nunta habang ipai sa kejeni kejaput hapaden ka Meghalaya bat ka Assam hakini kindet snem ki bashaden ngiyogi babun nakishnom jong kipra kila lenno sa ka Assam kumka ilaka labang nong tulut kabahap hapo ka blok 1 bat kumjuru shibun kishnom kiba juhap hapo ka ilaka nartiang kila lenna shapo Assam te ladani phai sa ke history ka region dia
Kabaderu kata kari khalar daloi kabamut khalar ilka. Ka ilka nong pulut kadai kawai na ki ilka bahap ha kita ki khalar ilka. Kumjuru ka ilka nartiam ha kita ki pot. Kadai kawai na ka ilka ka bahe pat ka bayar ka bala jukenya ka kum ka kongsan jongki khalar ilka. Hendrai habang ipet mentah kane ka ilka kala nangrit namar labun kisnau ki bahab apa kane ka ilka kila let na syapok ka jela asam kumju ladang pai hakalian keriti ke dustur ni ki benar ngilong ruspa hakariti ke dustur lane kita ki customary law kabang memberi mulahikai teke cingkiri kalong ladang jia bagi te kin snong benar kinne hak jela asam hato mano banyeda yaki bat kila ngam ban penne pensa ila ke jong kariti ke dustur nadu ke por bangila yok ya ke jing lai lut na ke ti pharan bat ke India kala shisha ni ke sarkar India kala ayini kata ka an hapo ka constitution of India lengba ka kami bandru lande kata ka schedule but yaki autonomous district council bakin long kum kinong yada ya gariti ke dustur ke an songha songman bakter namabat ke sarkar India ru hak itu kipor kalau isai bakum ki jakin riu ki baripat ki dehok ban yo ya ke jingida ke bakarpang ban penne persa jela ke jong gariti ke dustur ke JMC ke kuat banbu ke jingkeli balang jia bakine kisnong kinha bande syaka jela asam hato kinyo am ya kata kejingida kebakarpang lane kinyo am ya kata ka an ban penne pensa ila kejong keriti ke dustur kejongi na ke sarkar asam kumta de lo kine kinorin ke JNC kasnyo bamenta kabakine ki atli ki jela kidang ya syakmat ya kejingi kran ban tumbe yo por usam misyo bakideru ban burong ya ta historical background jong ipnar baderu ban panphana ya kishnam punar ibadana ko asam syaka rijantia kentang ya bai ka JNC ka tentu ya ki regional committee jong ki artli ki jelat bakide ban thungna da kata ka historical survey kenang bukinlah antip ya ka tenrai jong ipnar bakat pembet group ya podusam dan kumkan historical background kumleshmo nama dani yakran ni kejayaan kalau dan duduk di pak senama nama dani pai katma kipna bala yalam da wok yang nama hakikat ran rufuat kapani bangila dan da jong ka history duduk itu report kalau dah ke sarkar ni kimpe da bakine ki historical background kidai ban snotu bayar ki penari ya kisnong penar ki badan mentah ko blok buan akan dulina kilo badan naga ki ba ki cekat ki ba kasorkan kan sapunbe dewan perthaina yaki namar mentang sustan ya kakat kendai ya kata kan notification ke bakat kendai sampai kapati bagi burong suken ya kata ka historical background ke jongi namar ka yang ni ki penar mila don naduk ki spas na mensua ko di canja hi long kanong libi bagi kwa ya ka sarkar dan pembet ya urusan kerkum ke historical background ro kadai halam kadai kanawrin kenang makisnaw penari kinhap hapo region dia pembet ban sumare ki lembaga kata autonomous district ke bangin tipung ke jadi autonomous district council dan nila banjeng lembaga riti ki dustur itu ki penar ki basyong tu kariti ke dustur kerkom ajak ke joki kaya ham yang bagi ki penar ki hapo jadi ke lembaga kita ke sarkar ke dewan setutu Dalam tak kini subuh ya kini apa karbi atau mas council apakah kerkom kariti ke dustur kaya kar kumnukin kini ya kata kejengida badai lupa kariti ke dustur ke bang kerkom ajak ke jongi kerkom leknya kerkom ke jongi hati bapun ki bentak kesor kamu dan jika ban ayu ke ban tumbe yang pun sang mbak kita ki background ini kita kariti ke dustur ke jongi statement lah ke jangka nawir
Henry kastani ke jongi ke long bagato ke jing berngem ke datang ke jing pen kurmar jengut dia pai ba kunjuk ke jing pen kurmar jengut dia ke sorkar bar ke dai ke boy ke bali jong kini ki karbi ban kulun ya Krishna pernah di badan hati do kita ba tamdan ni lan da kata nomar ban suong ban bangin syukran bakan ulong ko manipur kan dia kata ke bang Allah kelem kono ke daw ni kono ke tenwan Tisda ko jangahi long penaran ko dalam ko mekhalia ko jadi. Tiba ko bandan sa asap nginum khang eki namara desi ki deki jad bundru karbi ma. Saya kata nginum nak menoleh re nisyo skam ban nisyo tikna ba penaran ko bandan ko jadi.